форумга келдик, яхшы информация жештіріға. Біздің Казан шәрібіз, главный шәрібіз во всем мире. Татарларныкі горлок есть бир, потому что есть что посмотреть, есть что принять какие-то опыты, какие-то хорошие дела. Біз всегда келебіз сізге қанер үйретлер білен. Өзіңіз нендей ішмекерлік білен шүғыланасыз? Менің исемім Рашид Алюшев, біз строительство. И историческими делами занимаемся, без китапларда яздык көп, история Татар-Пензенского края, 4-томник, аны сіз баққан интернетта көргенсіз. Вот, и архивный ішлер білен де біз занимаемся. И главное ішлер біз, так, строительство, чайлық, шәкерлік бізге пенсионерға. Айтыңыз әлі, міне бұйылғы форум ішмекерлік бірлештіре деп атала. Шынлап та, міне бұл форум сізді бірлештіре ме, башқалар білен? Вот мен уже это уращатканда познакомился. Якутия баланда, аннан келгенде вот Донецкийдан да представителлер. Интересно тыңларға, интересно алар булан общаться. Конечно, по-любому любой регионда ниндер яқшылық тыңларға, яқшылық іштерге мөмкин.